Mae 3 gorsaf. Station. Gorsaf. Mae 3 gorsaf. Dwi wedi paratoi 3 gorsaf. Dwi wedi paratoi. I have prepared. Dwi wedi paratoi 3 gorsaf. Gorsaf 1, gorsaf 2, gorsaf 3. Mi fyddwn ni angen 3 grŵp. We will need 3 groups. 3 grŵp. Gorsaf 1, dwi eisiau i chi neidio'n gyflym. Neidio'n gyflym. Quickly. Neidio'n gyflym dros y clwydi. Dwi eisiau i chi neidio'n gyflym dros y clwydi. Remember to keep your knees high and land softly. Gorsaf 2, dwi eisiau i chi gydbwyso. Balance. Cydbwyso. Dwi eisiau i chi gydbwyso yma. Dwi eisiau i chi gerdded yn araf. Dwi eisiau i chi gerdded yn araf and try your best to keep your balance. Cydbwysedd. Balance. Gorsaf 3, dwi eisiau i chi fynd o dan. Under. O dan y rhwyd. I'm going to be timing you to see which group manages to finish it in the quickest time. Emma, beth sy'n bod? What's wrong? Beth sy'n bod? Wyt ti eisiau dŵr? Oes gen ti ddŵr? Do you have water? Oes gen ti ddŵr? Oes, miss. Oes gennych chi ddŵr? Iawn. Ewch i gasglu eich poteli dŵr. Water bottles. Poteli dŵr. Ewch. Go. Ewch i gasglu eich poteli dŵr. Dwi eisiau i chi gasglu eich poteli dŵr, then come back here and we'll be ready to begin.